Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Singgulak iti edad ko at 30. Kadwak ngagbibiyag ni manang ko masakit. Gapo iti napasamak kenkwana, kasla kabuteng kon ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrea. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Andrea, si kanti makamo dito'y library. Tamo matan, alawas nga awana. Wen, ma'am, Jack nalipatan dahi ta ibagbagam apanang celebraryo iti anniversaryo ka ni sweetheart mo. Naskan lang nga celebraran mi. 20 years. Agasam man dahi ta. Wen nga rod, ma'am. Congrats kada kayo ka ni sir. Si Kangay mat, kaano kamat nga agkasar? Ala ni ma'am. Awan tupay boyfriend ko. Kasano, nakaduling kanto lang amin dito'y library. Sayang mat dahi ta kinapintas. Kasano da ka madiskubre, dagiti babbaro no kasta. Addan tumatla siguro, ah? Sapay ko mga rod, tamamit mo matan jay Prince Charming mo. Wen, ma'am, urayak jay Prince Charming ko. Manang, pasensya kan no narabyanak ka nagawid. Nagado nga min tinapan ijay library ita nga aldaw. Mabisina kon, nakaluto ka din? Dandanin, manang. Ipapudot ko lang ang dahil ginatang ko ang naluto asidaan. No kumata sa anak naka-wheelchair, siya kumanti agluto. Tapno saan ama na yun, nanti stress mo. Anyakat ni manangan aya. Saan kumat apaka-stress, anti pa na nga si kasok ka. Oh, manang. Apay nagsangit ka matan. Malagip ko lang ang tinapasama kanya kidi. Gapo iti nakaro aselos. Naidoron nak di boyfriend ko iti agdan. Nga iso ti makagapo akastoya kita. Ay, saan mo nga min alagi panday taan na palabas, manang? Agi sursuro akpay ko maita. No saan anadangran ti spinal cord ko. Awanan serbiti biyak ko. No apay asibibiyag akpay lang amin. Manang, husto dahitan. Saan ka nagsangit? Isagana kunti ka nam. Saan ako namangan? Manang. Kaya't ko tiyag may-maysa. Naskan amangan ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Andrea, dagi jay libro ijay likod, naurnos ko aminan. Ma'am, itangal daw ti biyahiyo kan nila kay mo para iti panagturyo. Hapay asimrak ka pay laang. Umay ka pa'y tulungan Amok nga adu nga minti umay ita dito'y library. Hello, naimbag ka malam. Good afternoon. Anya ti maipay ko, sir? Kasapulak ti libro, may sak namin naman nurat. Kasta ka di, sir? Ibagam na anya ti kasapulam, tapno matulungan ka. Andrea, mapanakon ha? Sige ma'am. Enjoy your vacation. Miss, Jack na puutan. Malam gaya men. Mangrekap kayong samat ten. When, sir? Na-enjoy ko matan tinagbasbasa. Mabaling ka diya buludak dagito'y 2 libro. Wala, sir. Day talagayam. Sir, kasapulak ti item. Sure. Isublim kalpasan ti may sa alawas, Jackson orayan ti may sa alawas. Isublik adagos, apaman amalpas ko mabasa. Kaya't ko ngamin nga agsublimanin dito'y library. Ngayan tinapintas, ken maabalasang akaskan ka. Ni Sir Mat. Thank you. First time ko dito'y alugar. May sak anubilista. Jack lang pagarop. At dagayam kasto'y kalawa a library dito Ken napintas pa iti librarian. Sika talaga, sir.
O sige, sir. Agpirmakan dito eh. By the way, call me Marco. Andrea mo tinagan ko, sir. Saan ako naawagan iti sir? Palakayan nak namin, naawagan nak iti sir. Sige. Marco, no iso ti kayat mo. Nice meeting you, Andrea. Kayat ko nga kita tanto manen. Manang, adakon. Ada pasarabok kan ka cake. Andrea! Ha? Tulungan na! Ayan mo, Manang. Ha? Anya, tinapasamakan ka. Kaya't ko kumati agluto. Ngam natumba ako mataniti ang wheelchair ko. Sige, tulungan kan, Manang. Talagang awanan, Sir Vic. Manang, saan ka kumanga agsaw iti kasta? Sige, tulungan ka tumakda. Tagtugaw ka iti wheelchair mo. Saan mo matakinot ko ti dayta cake a ginatang ko para kan ka, Manang? Awan ganas ko amangan. Kasapulan ka di nga agsublita iti doktor mo? Saanin ang masapol? Apay-pay laang. Angam, saan kan samot nga agtumtumar iti anti-depression nga agas mo, Manang? Nadlaw ko kadag iti kalabas. Awan gaganay gayam. Di nakpakadanagan. Okay, aklaang. Manang, malaglagip mo latta ka di dya ex-boyfriend mo? Nadadaol ti biyag ko gapukan kwa na. Kalpasan ang nagtalakak. Kat idi kasto iti kasasaad ko. Pinanawan na kon. Mangan takit din, Manang. Saan mon alagi panday ta? Andrea, ada ka di planom ang makiasawa. Di nagtultuladan. Nagtalakak unay iti lalaki. Asan na nga inikan iti importansya. Agad-anat ka, ading ko. Itaman pa'y aman-man ti tao dito'y library. Nagboring. Nakauli maklakat nga rod. Hello, Miss Beautiful. Ni Marco. Umay kon isubli dagitoy libro a binulod ko. Ada regalo ken ka. Cake and flowers. Saan ko birthday Para itinapintas a librarian, amang parparagsak iti aldaw ko. Ha? Angam, sobra da ito Marco. Imayak, gaputa kayat ka makita. Agang aw kan samot Seryoso ak. Kan siyempre, umay ko isubli dagiti libro a binulod ko. Kat, bumulod ka manen? When? Mabalin ka di nga ibiro ka nak iti libro akayat ko? Wana, ibagam laang. Noan niya aklasit libro. Hello, ma'am. Andrea, kumusta kan? Kas iti sigod, ada aklata dito'y library. Ay, kumusta nga iti panagbakasyon nyo, ma'am? Ada kami taga nila kay ko dito'y Singapore. Bayang, tag-send na kiti pictures meet up na makita. Wow. Sige, ma'am. Imawaga, malagip ko dyan lalaki ako na nga isuket nobelista. Awen, ma'am. Marco tinagan na. Nagamam mo kayo gayam. Nice. Apay anak ko nice, ma'am. Nadlaw ko nga minti espesyal apa ng perpereng na ka. Baro ka di pa'y day chay? Ay, jak mo no baro, ma'am. Kasano no isunja urayam a Prince Charming mo, Andrea? Dandanin man pas ti bakasyon mi. Kaya't mo ka di mati sumaro nga ang bakasyon. Wan man, ma'am. Kaya't ko nga ipaay ti oras ko para ka ni Manang. Ay, wan kayam. Kumusta nga ni Manang mo? Mayat ka din? Kasjay lata, ma'am. Naka-wheelchair. Isungarod akayat ko nga aglive. Ay, depress manan. Jay kabsat ko. Manang, manon nga aldaw asaan ka anang nangan.
Mangmanganak, Andrea. Kasano nga ibagam amang mangan ka? Di mo tupay kinut ko ti daytoy ka nam nga imbatik dito'y silid mo. Jak matilmon. Kas laki mapsuta kon. Ipan ka nga rod iji ospital. Sigurado nga agkapsot ka, manang. Tadi kamot ngamin mangmangan. Saanan? Jakon kaya ti agsubli pa iji ospital. Dudwa talaangan, manang. Pangaasim. Saan na kumamot aparigatan? Tano kastoy apanawan tirigat. Saan mo anam namaan dagiti dadduma akakabagyan ta? Hi, miss. Ha? Benji! Kumusta kang classmate? Ay, nurse ka? Iti daytoy nga ospital? Unay mo tayo apan nakakigtot mo. Kas makita mo't. Naka-white uniform mak. Kan ada nameplate ko. When nga rod? Oh, asino ti pasyente? Kwa, niman manang ko. Di professor kapsat mo. Apay, anya ti problema. Mabalin kong i-follow up kung no tulungan tapno saan na makipila. Amumot na ti ospital. Kwa, madamamot kit din ti consultation na dita psychiatry department. Anya? Nan ano aya? Atidog nga istoryaan, Benji. Sana bale? Alaklangan ti cellphone number mo. Ta agdate tan tulangan. Oh, anya ti makuna? Sika talaga. Saan ka nagbaliw? Alang arudan, itad mo. Italang manan ang nagkita ta, ipaidam mo pa. Nasaya ta si kan, Andrea. Ada good news ko kan ka. Anya day tamang. Makitkitam ka di dayta red roses dita florera. Inted ni Marco dayta para kan ka. Imay ni Marco? Katuan, birbiro ka na ka. Kaya't nakansa nga arman. Agpaspasagid laang, ma'am. Ngam panagkunak, saan aseryoso? Oh, amangan no tumay timing laan. Amangan mo't no in relationship. Ha? Kasjay nga tanga agpaiso? Oh, nagmamayata na denggan ti music. Makapa-in love. Di mo ko naan abaro ka pailaan, Benji. Imbaglakit din at naparuak pa eh. Mabalin ko ti agaram kan ka. Ay, sika talaga. Ibagagtiyag pa isokin ka. Anta seryoso a relasyon ko edi. Doon natawan ti napalabas. Kahit kung agkasar kami, ngam tinamat kayat. Amumat kanya ko. Seryoso ti kayat ko a relasyon. Kayat ko ti maadaan iti anak. Ngam saan na akayat? Saan nagsina kami na? Nasakit. Ngam anyangin nga ron. Kawan maramida ka. How about you? Boring ti love life ko. Saan to na boring? No, pastrakan nak nita puso. Agang angaw ka manen, Benji. Mamati ka kadi, iti bagakin ka. Aday tan ti waitress nga giserve iti order ta. Ay, mabisin ka lang. Iso akas ta ti magbagam. Oh, Andrea, kumusta ti date mo? Naragsak mat, manang. Ni Benji ti kinadate ko. Malagip mo dyan classmate ko, ang naka-press-press ko, idi high school kami. Juan, estudyantik pa idi. Kat, kumusta mo tantarik na, manang? Mayatan, di na kon pakadanagan. Nasayat no kasta, manang. Ngamin, jak kayat analadingit ka. Andrea, amang ano kaya't naka nga armon ni Benji? Kwa manang, ada sa bali akayat ko. Ngam, jak man am mo. Kaslasaan mo't nga interesado kanyak. Ngam ikikanak mo't iti sabong. No kasta ti lalaki.
Kaya't nala sa unday ta, ako rasunada na ka. Ngam saan na ka nga ay ayatan. Nga ta, manang? Basta aganad ka iti lalaki apangital kam iti biyag mo. Tapno saan ka ama itulat kanya. Andrea, ada surat para kan ka. Ha? Asino nga tinang ipatulod iti dayta, ma'am? Naka-address mo't kan ka. Atoy. Agyaman ak, ma'am. Basaot man. Dear Andrea. Ado nagiti banag akayat ko nga ibagakin ka. Ngam awanan ti panahon. Sana kon ngagpakita. Kalpasan ti panagkalay sami iti babae nga imuna anam amok. Ket sapay ko ma, tamam amumat ti lalaki amang ipatagken ka. Agyaman ak iti kanito anam amok ka. Tanagbalin anaragsak ti biyag ko. Saan kanto amalibatan? Marco. Oh, saanan nga agpakita kanyak ni Marco? Tadan in kalay sana. Naimbaglakit din ta na ibaga kanyak ni Andrea nga umay ka dito'y balay. Wan, ma'am. Pambarak mo timang kumustakin ka. Jak pakit din malagip, no kaano nagbalin ka nga estudyante. Kaano kami ni din? Inam sa natawan tinapalabas, ma'am. Nurse kagaya man ita. Natsambak lang tipimasa ti board exam, ma'am. Manumutin atawan anak ka wheelchairak. Kat nila ang Andrea tinamnamaak ang makatulong kanyak. Kat sapay ko ma, tajay lalaki ang makatuluyan na. Kat maaklon na ti kaadak iti biyag ti kapsat ko. Oh, mabisin kayo ka din? Agmerienda tayoan. Day taman ti kayat ko ken ka, Andrea. Nalaing kalat tang agluto. Sige man nga ron. Ramanan mi man day ten lutong. Agayan ayat kamin kini Benji, Mr. Lonely, ket plano min ti agkasar ita atawen. Ket wen, paset laangen tinapalabas ko ni Marco nga inayat ko. Akala at adimteng, ngam kala at apimanaw iti biyag ko. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Andrea. Pagayam, Andrea, tinapasama kinimanang mo ti agserbi election ken ka. Ngagbalin ka anaanad, itinagan ni ayat. Ken mabigbig mo, tipod no akay papanan ti maysa a relasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrea. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Manan papanang, Lucas. Apay akas tati kaus mo. Inakitaan jay bagbagada asyap a mabalin a maabangan, manong. Lucas ta, agpatakder kamutan iti negosyo. Wen manong, iti kasta. Maipaayak mat iti narang ay panagbiag ti pamilyak. Nasayaat Lucas ta, ading ko. Lakay, rumor ka ka di? Wen, inakman kitaan jay shop ako nada a mabalin a maabangan. Kastaan niya. Nangan ka ka din. Nakaluto ako na. Sana bale, nagkapi akmaten. Sigurado ka. Wen, mga anak tulat ta inton sumang petak. O sige, inakon. Sige, ading ko. Nanang, ayan ni tatang. Ada na patag-anapanan na anak.
Mangan kayo mutan. Kalpasan na, itulod kayon iti pagadalan. Tiyak kayat ti mga nanang. Kayat ko ni tatang. Sige, no saan ka amangan? Saan ton nga agawid ni tatang mo? Anya ti masida nanang? Tay paborito yung nga adobo. Wow! Mga anak nga ruden. Very good. Sige, mangan kan, tauray umunakan. Sika, Clarita, no di mo kayat ti mangan, agbati ka ditoy. Diyak kayat ang tagbati. No kasta nga rod, mangan kan, tapno saan ka amabisinan ija eskwelaan nyo. Kumusta tinapanamlakay? Nasayat matbakat. Agsubliak inton bigat. Tagli ni sakijay. Okay. Nakaluto ka din? Itaypay imununan anang dagiti anak ta. Kastamot ni Manong. Narabyan kamot ngamin. Pasensya ka na. Maawatan ka, lakay. Agyaman nak, tamaawatan nak. Lakay. Saan ka kadipay analpas dita? Ado pa'y ti papeles apirmaak. Agraman perol dagiti trabahador tayo. Kasta ka di. 5 bulan lang tinapalabas. Manipod inrugik tinegosyo tayo. Ket mayat ti taray na. Iso a planok ti agnayon iti trabahador. Ta sigurado, umadumat ti customer tayo. Kabalampay ka di. Ang mga numasapon mo titulong ko. Kabalak. Ti aramidam, agyan ka lang dito'y balay. Asikaswam dagiti ubing. Duwalaan mo ti anak ta? Ipamaysam ti atensyon mo kadagiti anak ta. Siya kung ti makamo iti negosyo tayo. Diyak mat kaya ti agururay latan no anya ti maiyawid mo. Para mat lang iti pagsayatan dagiti anak ta daytoy. Kasapulan da ka iti sibay da. Ket pangaasim. Agtungpal kalatan iti ibagbagak. Inakon, Lucas. Taamangan numaladawak iti biyahe. Agbakasyonak tumanan dito inton sumaron na bulan. Sige manong, agananad kayo. Nagyaman na. Wala, manantayan. O sige. Tatang, mabalin ka di ata kayo ti makimiting ita? Ha? Sana mabalin anak ko. Ado ti asikaswak iti restaurant tayo. Sana bale, adamat ni nanang yo. Kanayon mat nga mina ni nanang. Di da ka di gurguraan. Aming aramida kat para mat lang iti pagimbagan tayo. Manumot lang nga oras ay ati meeting, lakay. Ala, si ka din ti mapan, bakit? Awan mo ti aramidam ita, saan ka di? Ne, kunak man nakaturog kan, lakay. Saan pa'y? Ado pa'y ti pipirmaak. Apay namin aya, adi ka agala iti assistant mo. Tapno iso ti maramid ka dagita. Saanan? Kabalak nga ramidan dagitoy. Unay mo ti kasta. Ha? Anyati ko na? Makaungat kan samat. Kasano? Kastamot la ka na yunan. Anya nga ro ti kayat mo nga ramidak? Agtugtugawak lang ditoy? Saan aday ta ti kayat ko asawon, lakay? Ibagam laeng, no di mon kayat ti mga awer ka dagiti anak ta. Tamangalak iti katulong. Kabaalak mat. Sige, unak nga roda na maturog. Sumaruno kanton, inton malpas mo dagitar aramidam. Good morning, lakay. Abay akasta ti kawas mo. Nalipatam ka din. Tiyan niya. Happy anniversary. Ha? Ay, iwanan niya. Happy anniversary, mate. Bakit? Pasensya ka na. Nalipatak mo tayo. Kan pasensya ka no nakaungatak idirabi. Maawatan ka. Amok, nabannog ka. Iso ang nakaisawang ka iti kasjay. Agyamanak ta mauawatan naklata. Alaing kamatan agsukat. Tarumwar tayo kadagiti anak ta. Maragsakan lakit ti dagijay. Urayan dak narot. Tag-showerak pa'y biit. Oh, sige. Manang, hintayo na. Itay kami pa'y lang agur-uray. Urayan tayo biit ni tatang yo. Ag-shower pa'y ka no. Wow! Nagmayat dito'y nanang. Kaya't ko kumamat ti agbay. Ay na, ibagam day ta ka ni tatang mo. Diyak kabisado ti agbay anak ko. Ang mga no isupay ti pakadisgrasyaan ta. Tatang, agbike tayo man.
Kayat ko ti agbike. Ala, agbike tayo nga rod. Kalpasan na, agboating tayo man. Ne, lakay, adaawag mo. Ni Jonah. Hello, Jonah? Sir, kasapulan na kayo dito restaurant. Adda nga min nagreklamo ang customer. Kaya't da kayo kano ang makasarita. Family day may ita. Mabalin ka di ada kayon ti mga sikaso iti dayta? Da kayo kano di kayat na ang makasarita, sir. Ano saan kayo kano nga umay? I-post na ti restaurant yu iti Facebook. O sige. Ibagam nga urayin na. Sige nga ron, sir. Bye. Apay ka no? Kasapulan da ka di restaurant. Iso ang mapana ka di itamat lang. Ne, adamot dagiti staff mo ijaya. Ala, si kanti makaamo ka dagiti ubing. Agawid kayong tulatan, hinton malpas da nga agay-ayam. Si kakadi iti akin kuko iti dayto yung restaurant. Uwan, ma'am. Anya ka diti parikot? Ngamin nabayag nga uray ko ti order ko. Kat i-deserve da. Sa bali mat amen tinted da. Kasta ka di, ma'am. Sana bali. Numauray yu pa ipalutok ti order yon. Sana tada na patagapapanak. Kaya't ko lang ay bagakan ka nga i-train mo ana sayat dagiti staff mo. Iti kasta saanan ang maulit tinapasama kanya. Agyaman ta makaawat kayo, ma'am. Pasensya kayo na. Ikari, santo na maulit pa. Nasayat nga rod no kasta. Sana bali. Agsubli akto mo lang dito Agyaman ma'am. Awanan yaman na. O sige nga rod, tada na patag-apapanak. Ne, ada kayo matgaya, Manong Robert. Kunak man ada seminaryo. Nalpasan. Iswa di magasak dito ayan nyo. Umay ka nga rod. Agkapita pa Manong. Nakaluto akon. Mangan kayong tulatan no mabisin kayo. Bakit? Gumurgura ka kadipay la kanyak. Asino ti saan amasuron iti kastangar aramidam? Napatpatag pa yan dayta negosyo, ngamda kami a pamilya. Mawatan na kumamat. Anya nga ti kayat mo? Saan ka nagtrabaho? Kas lang amin saan kami anapatagkan ka. No anyaman ti saan nyo anakin na awatan. Ornosan nyo. Iti kasta. Saanan na dumakalpay. Dadang, ada ka no family day medyo pagadalan. Kat kayat ko, sika ko mati umay. Ninanang mulatan. Tsak kayat ni nanang, nabuntog at umaray. Nakastyag at maabak kami. Kanayon kayo matabisi, tatang. Hindi siya akong timapan. Ha? Nga Uncle Robert timapan? Yehey! Agpaiso, Uncle Robert. Sikan timapan? Ahapay kit din asaan. Sige, Uncle. Isuot yung tungarot tay t-shirt para ko makanitatang. Kunang amin ni Teacher Mi. May sa ko maakulor ti t-shirt ti per family. Iti kasta, nalakada nga ilasin. Okay. Diya may samot. Usa rin ni nanang. Sige. Manong Robert. Sikapay lang ti makamo iti pamilya ka. At ang amin napatag nga aramida ka di restaurant. Saan ka amadanagan, ading ko? Siyak ti makamo kadakwada. Agyaman Manong. Jonah, sikapay lang ti makamo dito yung restaurant. At David papanak. Okay, sir. Asikaswan nyo na yung bagdag iti customer. Iti kasta, awanton ti agreklamo. Uwan, sir. Awagan daklatan o damasapol yun. Awan kayam, sir. Itang agrog iti baro nga staff dito yung restaurant tayo. Sikan ti makamo. I-train nyo na yung bag. Ala, mapanakon. Ada itan ti pamilyak. Darwena kan Manong Robert. Naka-holding hands da. Anya ti kahit asawan da ito eh. Saan ko nga ipadlaw kadakwada nakita kita? Umasidag ka kadakwada. Manong Robert. Nakaumay kamat gaya, Lucas. Awan, iday pa'y. Inuray kayo lang arumar. Nga
nalpasan ati family day, tatang. Kasta ka di? Sayang. Saan mo anabuyan ni Manong Edwin? Intun sumaruno. Umayak ton. Nada ka kumaitay. Ang mga nada kayo ka ni Manong Edwin tinangabak. Saan na bale? O sige, tagsubliak nga ro din i restaurant. Agawid kayo matan, ha? Sige lakay. Saan ka matgaya masumurot nga agawid? Sige. Masapol ko ti ebidensya. Ket no badok talak nga dadakas nga aramiden ta. Tsak ita mapakawan. Kunak man no, da napatag-apapanan nyo, sir. Nagsubli kayo matadakos. Kuhay. Dala na lipatak mo may kwalaan. Okay nga, Ruth, sir. Taybilin ko. Asikasuan nyo anay imbag dagiti customer. Sir, di ka madanagan. Ni Manong Robert, di umawawag ka. Hello? Hello. Anya ka di nga oras nga agawid ka? Ang mga numarabianak. Adupay nga minti aramidak, Manong. Kasta ka di? Apay ka di, Manong. Awan. Nadamag ko la. Sige, bye. Apay adamdamagan na. Noan niya nga orasak nga gawid. Anya ti kayat asawan da ito eh. Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay nga da kayo dito'y siled. Lucas, kunak na saan ka pa yung makaawid? Ti kunayo, jak maduktalan ti aramid yo. Isumot lagayam adi mo pa'y kayat ti agawid, Manong. Tadagayam man aramidan nyo iti asawak. Agpalawag ak, Lucas. Jak kasapulan ti palawag yo. Pumanaw kayon. Sakbay nga damaramid ko adakas kada kayo. Pangaasim, Lucas. Pakawan anak ko, ma. Amo ka na dagsan ti basol an aramidak. Pinanunot mo pa'y kuma. Sakbay ang nagaramid ka iti dakas. Ikanak kumapay iti may sagong daway. Ikarik, santo na maulit. Pangaasim, Lucas. Saanan, Rowena? Nakapagdesisyon ako na. Panunutam ko, mama, ti masakbayan dagiti anak ta. Amom asawan day ta. Ngam di mo pinanunot sakbay ang nagaramid ka iti kalkuan. Amom ba't ngagsaksakripisyo ak para iti pamilyata? Agtrab-trabaho ak uray Sabado kan Domingo. Tadyak kayat ang mapadasan dagiti anak ta tirigat ang napasalaka. Ngam anyat inaramid mo. Lucas, pangasim ko, ma. Ika nagpay di may sagod daway. Diyak kayat di pumanaw. Nakapagmigdeng ako na. Pumanaw ka na. Pakawanan na, Lucas. Manipod idi, saanan ang nagpakpakita pa'y tikabsat ko dito'y lugar mi. Saan kumatan a pinapanaw ni Rowena, iti pagtaangan mi. Ngam nagsinan ti siled a pagturturugan mi. Naming pinsan a napukaw ti panagayat ko kenkwana, gapu iti inaramid na. Ket numan may sa abubong ti pagnanaadan mi, dayjay ket para laangen kadag iti anak mi. Alakastan, ket agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Lucas, pagayam ko, agyamanak iti daytoy a pakasaritaam. Nadadailan na namin pinsan ti panagtalek mo iti asawam. Ala, sapay la kuma, ta iti likudan ti napasamak, ket maipaayan nyo latta iti 100% nga atensyon ken pammateg dagiti anak yo. Ket idawdawat ko met, asapay la kuma, tadumteng to ti panawen, ang maurnos matlaan ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingan di tinagan a Lucas iti probinsya ti Benguet. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos ken insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Hello? Kathleen, nakasampag ka din? Wen, itay-pay Nasayat no kasta. Mabaling ka nga kita tayo itong bigat. Ibagak pa iti best friend ko. Amangan no kayat na ti sumurot. Okay. I-text mo to kanya. Tablang mo. Wen. Okay, bye. Bye. Ni Peter ka dito imawag. Apay ko mga awagan na. Kalpasan ti naramid na. No saan ani Peter? Sino nga rod? Ni Vincent. Pasensya kang Vincent, ha? Ita kami lang si Mangpet. At dapat nga min napatag nga inaramid ko. Awan parikot iti data. Iso ka diti ko nam a best friend mo? Wen gayam. Iso ni Chad. Ay na. Nasayaatan am-amu ka, Vincent. Si kagayam ti ibagbaga ti best friend ko. Naragsakak mat amakam-amukan ka. Ano ti kayo tiyo kanan? Tag-order tayon. Makaamukan. Sigurado ka? Wen. Sa anak mo't ngagpilpili? Okay nga rad. Urayan dak dito eh. Ay na, nabanbanuga kon. Anyat orasan. Oray siya nga rod. Nabambanugag. Uy, among Kathleen. Nagpogi ni Vincent. Kasla na ano, sika? Adayo tinagbaatan da kin ni Peter. At dayta ka manan. Ikumkumpara manan da Vincent kan Peter. Agayat ka din kin ni Vincent. Uno, isukit din ti boyfriend mo. Sasawamat. Saan pa'y matanagaram kanya? Ay, kunakit di ano agar-aram kan ka. Magustuak ni Vincent. Kasla suplada mo ti kapsat na. Amang ano dinak magustuhan para ka ni Vincent. Di mulatan ikaskaso Tinapatag, kat ay ayatan na ka ni Vincent. Wan matkit di Among, nagnerbyusak itay nasabat tayo ti kapsat na. Tanag-ngato ti boses na. Kasla makaungat. Ay na. Dayjay laang, mabutang kan. Ang mga no talaga akas jay ti boses na. Sa maysa, italaang ang nakitam ni Leia. Saan mo pahimot ang nakadkadwa? Asino ti agtuk-tuk-tuk nga ta? Ay na, di mo damagan. Kakit di lukat ti ridaw. Ang mga no, ada na patag nga ibagana. Vincent! Anyat araramidam ditoy. Kan? Adda pa igam mo asabon? Adda ka din ni Kathleen? Ay, adda. Umunag ka. Kathleen? Apay adi mo imbaga nga umay ka ditoy. Iti kasta, nagluto kami iti pangaldawan tayo. Kayat ka kami na sorpresahan. Imayak, takayat ka makita. Manungal daw asanta nagkita. Busy ak ngamin iti trabaho. Iso asa anak pa'y amakarwar. Kathleen, mabalin ka diti agaram kan ka? Kathleen, sakbay nga gawid ka. Amano kahit mo ti agpasyar di apartment mi? Ha?
Anya ko mataramidak ijay. Kaya't nakakano amam-amo ni manang ko. Ay, nakababain mat. Umanugot ka kuman. Sige. Sana suplada ni manang ko. Kas delaan ti boses na. Diyak mat imbaga asuplada Iso na lang mabainak. Anya ko matipagbainam. Basta, mabainak. Kunapay ni manang ko. Ura ijay tayo ka nung lunch. Tagluto iti kanin tayo. Saan ang mapante best friend ko no awanak? Nalipatam ka din titulagan ta, Kathleen? Saan mat? Ngam panag ko na. Kabailak ti mapan ijay asisyak. Di ka di madanagan. Anya ka di titulagan nyo? Saan ang mabalin arumwar ni Kathleen nga agmay-maysa? Ta mga numaulit manan ta inaramid ni Peter kan kuana. Sino Peter? Tay ex na Ala, saan tayo napagsaritaan ti may papan ka ni Peter? Napalabasin tayo jay. Agyaman at ta nakaumay ka, Kathleen. Mangan tayo pa'y. Kalpasan na, ada na patag apapananta. Sa dino, manang? Saan ka madanagan? Ta sumurot matlaang to'y boyfriend mo. Boyfriend mo ni Vincent ka ading ko, saan ka di? Manang. Di ka pa ikat agyaman, tatulungan ka. Agar-ara makpailaan ki ni Kathleen, manang. Ay na, isumot laang ti papanan na dayta. Saan ka di? Kathleen, pasensyam ni manang ko. Kasta na talaga. Awan parikot iti dayta. Sige, ituloy yung arutiman, tagsagana akon. Iti kasta, makaruwar tayo matlaan. Beauty shop mat dayto napanan tayo, manang Leia. Apay, di mo kayat? Kayat ko Di ka madanagan, siyak ti aggastos. Ay, nakababain mat manang Leia. Sapay, nginginaan daytoy a beauty shop. Anya ko matpagbainam. Kaya't ka makabanding, Kathleen. Iti kasta, maamamok mat ti babae nga ay-ayatan ti kabsat ko. Agyaman akno kasta, manang. Ada pa, manang. Naipark mo ka di matlaan na saya ti kotse? Awan, manang. No kasta nga rod. Tayon, umunag tayon. Aguray ka, anya ka di ti trabahom, Kathleen? Manang Leia. Kasyirak laang. Kasyir ka mo't kayam. Iso arumba nga agpapintas ka. Ada kagaya man. Kumusta nga iti date yo? Ay, nasaya at Chad. Panagkunak. Naanos gayam ni Manang Leia. Talaga laakas di panagsasauna. Kasta ka di? Ala umay ka nga ruden tamangantan iti pangrabiita. Ay, sa anak amabisin. Ngamin, nangan kamin sakbay anagawidak. Ay, at tuy gayam aday nyawid ko aparakan ka. Inpa-take out ni Manang Leia. Anya amakan dayta? Dayta ni, kita amon Itaman pa'y anagmayat ti isem mo? Sinong batam ka din ni Vincent? Kaya't asaon dayta? Boyfriend mo ni Vincent? When mangan kakit din. Umuna ako na maturok ha. Ngamin, nabambanuga. Dua atawantan nga gayan ayat, Kathleen. Kat, anya ko ma. Kayat ko nga kalay satan. Ha? Sigurado ka? Among matasanak abak ng akas kada kayo. Basit pa'y lang ti ornong ko. Siyak ti makaamu iti amin na magastos. Tinapateg, umanugot ka kuman. Sige.
Ngam, ikarim ha. Di na ko mapasakitan. Di na baybayan. Uwan, ikarik data. Di ka madanagan. Hello? Kumusta kan, Kathleen? Peter, nangalaam iti number ko. Apay, di mo ka di kayat. Makisinara ka kanyak. Taada na patagapagsaritaan ta. Kat na jak kayat? No saan kang umay, isend ko't iskandal mo kan ni Vincent. Ala, i-text ko kan katilugar apag sabatan ta. Anya? Awanan ka itibain, Peter. Nalpasan ti amin kadata. Apay, dinak ka din kayat. Adan boyfriend ko. Kat agkalay sa kamin iti mabiit. Saan ko nga itulok? Likam day jay a Vincent. Kat sublianak. Tano saan? Isend ko kan kuan at iskandal mo. Pangasim, Peter. Di mo kumamat aramidan ti kasta. Adamat ni Lisa. Saan ka di? In-break ko ni Lisa. Tasikat ikayat ko. Saan ang mabalin? Adan sa bali nga ay ayatek. Apay, gapo ka di tabak nang ni Vincent, ha? Saan ati kinabak nang ni Vincent ti kinalkali ka gumak? No di ka tinapudno nga ayat na. Ayat adi mo pulos impay kanyak. Inayat ka mat, Kathleen. Impatanak. Saan apa nagayat dayjay? No di mo kayat ti makisinublian kanyak. Jak ipalubos nga agbalin ka anaragsak iti sidong ni Vincent. Dadaolak ti panagtalak na kan ka. Tandaanam dayta. Oh, Kathleen. Apay nga agsangsangit ka asimang pa. Nagapa kayo ka di ka ni Vincent? Ni Peter. Huh? Apay ni Peter? Insend na ka ni Vincent iskandal mi. Anya? Unay mo't dayjay a Peter? Sinaktan na ka lang nga rude? Kasta pa'y tinaramid na? Kat, anya nga iti planom ita? Makiwid na suwasaklaangan ka ni Vincent. Ha? Apay kuma? Sana kas kanyak a klase ti babae. Tirumbang nga ikalay sana. Ha? Ni, adag tuk-tuk to. Mabitla ang tayo nakitaan. Apay ngay may kapay na dito. Saan ka di analawag ti amin kan ka? Saan asyak a babae ti rumbang nga ikalaysam? Anya ka din na itang ibagbagam? Nabuyam kan iti video nga insend ni Peter kan ka. Kathleen, ay-ayatan ka. Kat saan aday dya a video ti mang dadail iti relasyon ta? Anyat kayat mo asawan. Nakasagana at amang aklon kan ka. Uray anya pa'y tinapalabas mo. Ituloy ta ti kanlaysata, Kathleen. Nagkalaysa kami nga rod kini Vincent. Tinulungan nakmet ni Manang Leia nga agi-file iti kaso tapno sardenganan ni Peter ti panangiwaras na iti video mi. Ammo ka nagkamaliak. Nagtalakak adagos kini Peter ket inted ko ti amin kan kuana. Permi man ti panagbabawik ngem saan kon ama isublipay tinapalabas. Dakkel a pagyamanak tauray kasjay tinapalabas ko ket inaklon daklata ti pamilya ni Vincent. Ket ita
naragsak ti pamilya abino kalmi. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangi drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Kathleen. Pagayam Kathleen, pudno launay, ano na pudno ti panagayat mo iti ayatem, kat awan ti uray anya a makatubeng. Kat kasta ni Vincent. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsak ti binangon nyo a pamilya. Kat palagipmet kadagiti nobya, adi kay agtalag adagos iti nobyo yo. Kang unaan na, diyo ipaay ti dayaw yo, tada kayo matlaang ti kakaasi, iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Kathleen, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Letty Celo. Kaniti magdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.